Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puhaba Syedalun Bandung. Hoka simran pase. Ya pule ti timran pase pule tarajah yang majak anu maya mujin mengidung yan. Hoka kah Imran pase? Imran? Imran. Yang kaluh kaba fitnah hai binatang haram jadah laknat tilah kafe PA, kafe Syiah, Rafidah. Saya munafik yang kaluh kaba fitnah ateh lunyan ka bertanggung jawab. Ka bertanggung jawab yang kaluh kaba fitnah saya munafik. Hai kaum musyrikin. Hai Imran pase. Kalau do kile tiga lam kubang kebu hai binatang hai. Yang kah tuduh lunyan ban Bandung fitnah hai binatang haram jadah. Ban Bandung fitnah yang kaluh katebar kelun. Nyan Bandung fitnah hai binatang haram jadah. Kayu bertanggung jawab tiap bak gure laknat tilah simudi mesra nyan pu kesalahan lun yang kah pegah nyan. Kayu bertanggung jawab tiap bak gure laknat tilah kah yan. Kayu bertanggung jawab tiap. Jadi baik ikut serta ikut ba fitnah hai binatang haram jadah keloh mata saruk. Hai Imran pase mata saruk. Muka bui. Muka Fir'un. Bijeh nisam. Nah senang ngate ke mata saruk. Ase berhala kah hai Yahudi palih ikelo. Ngon Yahudi mentonggot akai Yahudi ketimbang kah hai Imran pase. Hai Imran pase mata saruk. Ate saruk. Akai-akai ke sigo hai binatang palih musaruk. Pakon cangklak that bak kaba fitnah ase munafik. Pakon. Katlong bi jawaban dia. Katlong mat kitab suci Al-Quran belage but lun yang kalih lun pubut yang awakkah tuduh nyan termasuk gure zalim awakkah silahap laknat tilah mudi mesra yang bintik-bintik muka lage Cina pajuh bui. Bui kap tanggung jawab. Bui kap tanggung jawab. Nyan pu yang kalih kaba fitnah yang kajak tebar fitnah yang hana-hana kelon. Bui kap tanggung jawab ai binatang kelon. Gurekah yang simudi mesra nyan pancuri jihan pancuri tanah wakaf. Na kedepu. Pancuri tanah wakaf, gobi tanah wakaf dia pedang dayah ke anu miet, ke anu TK ke rumah sikula, ke rumah pesantren sikula anu miet. Tapi gurekah hai binatang dipegot ke hak milik atehnan mudi mesra Hasanul Basri. Yang kapegah riat bak gure ke. Baik tegathat kayu ba fitnah. Menancitkah hai Imran Naseh? Hai Imran Naseh. Yang fitnah yang kelih kaba kelun. Kepetanggung jawab. Menyokah beha dengan karena Allah. Urung menegakkan kebenaran. Kamat kitab suci Al-Quran sigo. Kamu sumpah atihnan po te Allah. Yang kah ba fitnah atih lunyan. Kamu sumpah. Katung i sembayang. Kamu sumpah. Kamat kitab suci Al-Quran, kamu sumpah. Yang kaluh kaba kelun fitnah hai binatang jahiliyah. Bijeh Yahudi pengkhianat PA. Purute haram jadah melonte di Medan. Kakajak mesenang dro ke dengan damai. Maka kapekong Malik Mahmud, kapekong si Breok. Kapekong Sim Zakir Manaf dan kapekong asia-asia lain yang dalam PA. Yang fitnah, yang ka ketebar kelon buat ka bertanggung jawab hai binatang palih ikelo. Hai mata saruk Imran Naseh. Imran Naseh. Ka konfirlon menyokah urung betul dengan karena Allah, ka konfirmasi lon dia yang kalih lon kah hai binatang put uro yang kau likut, ka konfirlon dia. Baik kaya pecarong-carong ro ke ngolon, hana label, hana sebaya. Kau labelun kah Imran? Kah bangai? Panitia bangai? Haba ke hana ketong pegah? Hana ketong pegah? Ada kak pegot deklarasi jilid keperjuangan ke pegah referendum je. Sotoh terkena cok referendum. Thot pukul makah tercok referendum pu. Mah beri dah. Thot pukul camp makah Imrannya tercok referendum. Tercok referendum sot bingkai NKRI pu lam pukul makah. Napuah hati ke Imran? Menyohana puah hati ke?
Kakom firlon hai binatang palih ke lah. Lembui we alon na lembui we alon bak bangsa Aceh lebih kurang 1 million dolar yang kalah disimpan lembui we alon. Kalau ke bak merang kaso na lembui we alon. Kalau ke ka telefon kena bak loan. Hai binatang haram jedah kelah bak ka tebar fitnah cukup cangklak ke hati loan. Ka pegah loan pancuri kameng, loan pancuri nyo, loan pancuri je. Kayu buktikan tiat. Kayu buktikan tiat bak silahap laknat pillah mudi mesra Hasanul Basri nyan. Kayu buktikan tiat. Pu yang ka dibuat fitnah hati loan, kayu buktikan tiat. Menancitkah hai Imran Athaya? Imran mata saruk, akai saruk, ate budok. Baik ke petanggung jawab pu yang keluh kabar fitnah hati loan. Dan baik kayak pecarong-carong doa ke dengan loan. Loan temenak, loan gasa dengan perute-perute awakkah hai bijeh kaum murtad. Namfung. Loan lembut dengan urung malim. Loan lembut dengan urung taat kepada Allah. Loan hana pernah lembut dengan pemerintah zalim dan penguasa-penguasa jahiliah. Contoh lagikah yang kabila ulama su laknatillah dan yang kepekong berhala burung 7 Pancasila, burung gepengnya. Han diternate lon melembut dengan perti kaum munafik yang ka pehancur bangsa Aceh lon. Han ditern. Han dapat diduk kata kelembutan bagi lon. Dengan awakkah hai perti asih-asih munafik. Hoka si Imran Pasir. Nyo videonyo tolong share siat ba anak bajing yan ba anak bajing ni sam mata saruk yan yang hi bui po tu. Tolong share siat ba anak bajing yan. Baik sembarangan dijak ba fitnah atih lon. Nyo ka dipegah ke perkara mulut lom. Perkara mulut hana urusan lon. Hana lon larang dan hana lon keun siapa ke perkara mulut. Jadi baik menyangkut paut kajak pegot status ke lon. Lon hana menyangkut paut dengan mulut Nabi nyan. Hana menyangkut paut. Jadi tolong Imran Pasir baik galak tat kajak pegot status yang kon-kon kajak ba fitnah atih lon hai binatang jahiliah. Baik ke petanggung jawab. Nyan bandum haba awakkah hai Imran Pasir, hai Imran Aceh mata saruk. Imran Aceh mata saruk. Pakai buduk. Ate bro. Baik ke petanggung jawab nyan hai saya palih. Baik sembarangankah kayak pegah lon pancuri, lon nyo, lon je. Supaya yang ka lon cua ci ka tolong pegah tiat ka lafazkan nang. Saboh kameng lon cua 10 boh lon bayu. Hoke Imran Pasir. Nyan baik ke petanggung jawab. Tanya urung telefon sedam tu. Urung telefon awak inong hana lun tu thaw pis yang telefon tanya lun pemati. Beri dak. Nyo Imran Pasir lun pesampo bakkah 3 tu. Nyan fitnah yang ka katebar ke lun baik ke petanggung jawab hai asih yang munafik. Hai kaum jahiliah. Lun hana pulai lembut dengan awakkah perti penguasa zalim. Perti kaum jahiliah, perti bui sugut. Kapu sampo tiat bak Timalik Mahmud Haram Jedahnya. Kapu sampo tiat bak Sim Zakir Manaf. Kapu sampo siat bak Zaini Abdullah. Yang awakkah perti bui sugut. Kabeh je ke kafe ke dum awakkah. Yang dalam partai PA nya ramai kafe Syiah laknatillah. Ramai tat perti kafe laknatillah hang kafe Syiah laknatillah ramai tat. Maka ajaran memacam-macam bagona di Seramo Mekah jinoka. Memacam-macam bago. Hai Imran Pasir. Puna puah hati ke yang lon pegah referendum tacok lampu Makah. Nah senang hati. Nah senang hati ke Imran. Yang referendum lampu Makah Imran payah tacok. Payah tajak unisam hel tak cungke pukul Makah lain tacok tu referendum. Kajak tipe bangsa ke lam hanase kajak tipe menyumantang udep Abu Syinyo. Hanase kah awakkah demi paya bangsa lun. Usut tilua ke hubena hai binatang haram jedah ke lo. Bijeh kaum jahiliah dalam partai PA nya jaitat maupun dalam partai PNA. Napa hati Imran? Gasa lun pegah habanyo karena lun lawan kebatilan kemungkaran awakkah hai binatang haram jedah ke lo. Hana pelet tam lembut. Yang pelet tam lembut, yang pelet tam kasih sayang dengan urung malim, dengan urung taat, dengan urung yang jroh, dengan urung yang soleh.
yang boleh taat, yang boleh lembutkan diri. Nyongon awak kah perite kaum jahiliah pat temu. Han diteme duk kelembutan bak lon. Kenyataan awak kah perite saya munafik PA ke lo? Perite kaum jahiliah awak kah binatang palih ke lo? Hai ke petanggung jauh. Leh kacok damai MOU lampap ma ke hana keselesaikan. Ku damai ma ke. Ya, kamu damai nan tamai kedodo ke hanu bajung ke lo. Hai bijeh Yahudi ke lo. Perite bijeh kafe yang cok damai ya. Perite kaum munafik. Yang ikut serta perite ulama-ulama dalim. Ikut serta perite ulama-ulama haram jadah dum yang kaji kebui dum ino yang dong-dong bak pintu penguasa. Napa hati ke Imran? Kabila lah ulama. Ulama yang kah bilanya ulama munafik dum. Ulama kabeh murtad dum. Nah senang hati ke Imran. Baik coba-coba ngon businya kujut pe kafe perite awak kah yang menduman. Yang kakak medong-dong bak pintu penguasa yang kepekong hukum berhala yang kabeh ke kafe dum, kabeh je ke kafe dum. Napa hati ke? Kapegah bak gure ke, bak so, bak dengkutoh, bak ulama toh, kayu bet doa tiat trok, kayu bet yasin tiat, nak suum punggung lon ni sino. Tabe lon pegak video lon yu bet doa, lon yu rom laknat ate lon, menyalon masalah. Lon tri ulama waris Nabi. Kon hana lon tri detat ulama waris Nabi. Kan ulama-ulama haram jadah yang dong-dong bak pintu penguasanya yang boleh tak bila, yang boleh tak sanjung, yang boleh tak gelar. Hana boleh na'udzubillah min zalik, pesosoh gedih, baik ruh telun. Baik tegai-tegai lonjak bila ulama-ulama suuk laknat tilah yang kadong-dong bak pintu penguasanya. Puna puas hati kimran? Menyohana puas hatinya nak wakah letat peng dana otsus, kakirim intelijen kena mohan kajak kena. Kapakat mu mualim tiga. Kajak kena. Thang ikah magaji ke hansip nyai bayi le mualim. Yang dana otsus 200 kapreh. Hana merumpok le kali 200 kamu tak tapi kedodo ke sinan. Kamu cang-cang tapi kedodo nyo dibedoh masyarakat Aceh di pabeh ke mandum kalinyo yang awak peang. Mandum ke di pabeh. Hana pu coba-coba urang Aceh akan lon rangkul, akan lon deklarasikan bangsa Aceh. Preh mentong masa. Kapreh mentong masa bangsa Aceh nyo hana itu meja dengole perti kaum-kaum kelompok jahiliah dalam PA-nya. Benar ka sadar ke bacut Imran? Benar ka sadar bacut nyampu yang kelih kabar fitnah atilun hai binatang saruk? Baik ke petanggung jawab. Baik sembarangan kajak buat fitnah atilun kajak tebar hoak bangai kah kelon? Kah lon tepu kah? Ka kena jak pegak peng bak YouTube kan? Ya. Kena yang pegak peng bak YouTube. Kanya kan? Maka kapegat video lekah di saat kah pegat video, boleh sebut nan lon supaya tergelar nan kah hai tharuk. Hai mata saruk haram jadah keloh Imran Pasir. Hana kalau do ketiga go cerminkan dirimu Imran Pasir lam kubang Kalau do ketiga gopo yang kalau kabar fitnah hati lon kapegah lon hiya ragate hiya se hibu hinyo hije. Namun hana label. Mentong ganteng thal wajah abusiknyo ketimbang wajah kah Imran. Baik kapikir di kakiban. Kujir kun kedro kilon 100% mentong ganteng lon ketimbang kah hai mata saruk. Ate ke bro. Na ke depu. Yang lain urawa. Menyokah hana agam jentel, katung sembayang, kamat kitab suci Al-Quran, kamu sumpah pu yang kaluh katuduh lon, pu yang kaluh kabar fitnah ati lon, kamat kitab suci Al-Quran ku kena kalon kah. Punyo betul agam? Menyo betul nyo agam kah berarti salut lon ke kah. Baik sembarangan bak kajak tebar fitnah ke lon yang kon-kon hai binatang palih ke lo. Menancit foto, memacam-macam bagona editan ke lon untuk minta kesalahan lon kanya. Hana pu kajak mitra kesalahan lon bena bangsa Aceh no ditepu. Yang toh editan, yang toh kon editan. Bangsa Aceh nyo hana bangai. Hana bangai lagi kah Imran bangsa Aceh nyo? Baik kapikir kah bangsa Aceh nyo Bandung bangsa Aceh bangai lagi kah? Hana Imran, cuma kah sagai yang bangai? Cuma kah sagai yang bangai utak do? Yang hana pat tak pakai menyobuso do. Menyobuso do kah Imran Pasir? Jadi lom bersampo bak do ke Imran. Menyohana puas hati kai binatang saruk. Kon kai leh, ka konfirmasi lon nak jut tak pegak video live sigo dua tu. Pu ka jut. Menyo ka jut ka konfir lon. Jut lon live ataupun kah yang live lon yang share. Barang kaban jut hana pupu.
Baik kajak berapa sona hai binatang kelo. Hana katruilam abusi ya. Abusi gentleman abusi. Abusinya gentleman urun. Kon pengecut dan kon penakut. Benar kedepu likah Imran Pathe. Maka ayo kedat dengan su abusi. Teploh pikiran ubena bangsa Aceh. Carong bangsa Aceh dikarenakan su abusi. Kadi tepu mendum yang toh yang pengkhianat bangsa Aceh. Dan yang toh ulama-ulama yang zalim. Ditui kon hana ditui bangsa Aceh. Cuma hang gejit lafazkan dan hang gejit ungkapkan. Nah, dikarenakan awakkah hai perti jahiliyah dilindung oleh penguasa zalim, maka hana cara bangsa Aceh untuk gelafazkan. Maka hana cara bangsa Aceh untuk gepegah ke awakkah. Karena awakkah ka dilindung oleh penguasa zalim hai binatang Imran Pathe mata saruk, ate bro. Napa hati ke Imran? Lon pupukoi ma ke huronyo yang lon yo jak cok referendum lam pukoi makah Imran. Najelah lam lon sun. Najelah. Yang lam pukoi camp makah dia tak cok referendum ke deh ba NKRI. Baik tegai kajak pegah salum lon hanjit lon bi salum. Kan nonton video Bang Mualim laknat tilahkah kafe meja krung yang dia. Ketika nonton video. Pakiban di bi salum. Baik kajak pegah lon hana lon tong bi salum. Baik salah ke pegah apa? Hana cara bakah bak purte kaum jahiliyah hana cara untuk bak dia pubruk lon. Menansit yang bila-bila kah yang purte anak koruptor dum. Purte anak pancuri tujuh dum. Purte pajuh peng riba dum yang bila-bila kah kan urung malim. Urung malim gitu. Getri urung malim. Baik ka bangga-banggakan do ke ban kakah to ngon mualim to ngon Malik Mahmud to dengan nasihat kuasa enan dia Aceh. Kayak pahaya do ke ba urung lain je kayak pahaya do ke ba bangsa Aceh baik bak lon. Menyobak lon ku geti ke hasil palih kilo. Tapi belum sampai bujai. Ote ke pegah apa hana muslihat ke membacut hasil palih hasil PA kilo. Iblis berhala laknat tilah awakkah. Purte publo agama Allah awakkah yang duman. Purte sarung jaro penjajah. Yang ke awakkah yang dalam PA nya. Yang janji yang pernah ketepati yang kalau kamu janji dengan bangsa Aceh kayu tepati tiat kayu buktikan tiat Bak Sim Zakir Manaf ataupun Bak Sim Malik Mahmud maupun Bak Zaini Abdullah ataupun Bak Sikaria Zaman yang kalau dimenjanji berkoncit aci you buktikan tiat untuk menyenangkan bangsa Aceh. Baik ke pegaut ma ke baik ke bibi haba mameh ke bangsa lun. Baik ke senang-senang do ke dengan harta syuhada bangsa Aceh lun hai binatang haram jadah ke lo. Benar kesadari do ke bacut Imran Aceh. Benar kesadari bacut. Hana suah mita viral. Menyohan sepeng dibayar le mualim. Kapegah habat lun di sini. Kapegah habat lun baik kayak pegah peng ba YouTube untuk kayak lafazkan lun hai binatang. Hai kafe meja krung mata saruk. Hana menjelah wajah lagi jemuh bui pot tung wajah ke Imran. Han dijut konfir lon nanti Imran Aceh laknat tilah yang kafe meja krungnya hai konfir lon. Buma tema hai konfir lon, buma tema di han dijut WhatsApp lon. Han dijut karena haji pengecut. Karena haji pengkhianat bangsa Aceh. Baik dipikir ramai tat urung bila haji. Hana ramai urung dong sotkah Imran Aceh. Hana ramai urung dong sotkah. Yang bila-bila ulama masuk laknat tilahnya cit urung perti anu pancuri tujuh dum. Perti Aceh koruptor dum. Yang bila urung malim memandung gedong sot abusi. Yang urung malim. Urung malim jahat di Acehnya. Cuma hana gak apa dehdo ge. Baklon kena ke telefon. 50,000 bangsa Aceh yang telefon kena baklun. Kon 50,000, 100,000 bangsa Aceh telefon kena baklun. 100,000. Kon 10,000 do, 100,000 do bangsa Aceh yang telefon kena baklun, yang saleh-saleh, yang betul-betul taat kepada Allah. Dan kalau lon temanyongkit perkara lon tenak ulama haram jadah laknat tilah ulama suhu laknat tilah nyan tak tenak perti tak tenak kameng cit nyan. Taban cit lagi tak tenak Aceh ngan bui. Nyan ban kepegah. Jadi hana Malaysia karena urung kazalim. Urung kabeh munafik, urung kabeh murtad. Jadi hana pat diduk desa di saat lon temena.
Andai saja yang lun kena nyan ulama waris Nabi, ulama warisatul anbiya, maka kaglaknat ada lun. Dikarenakan yang lun kena nyan perti burung tujuh dumian. Perti burung-burung tujuh yang mesirban yang mengaku dua ulama yan. Yan bui sugot Bandung man. Kapegah siap ba ulama ke ulama ba Bandung yan. Ba ulama kah yang ba ulama su laknat tilah wakah yan. Kayu jak tiga ujan tho gedi. Kayu jak tiga Imran. Mayak pungo. Imran, yang kepegah bak gure zalim ke. Kayu jak tiat. Ujan tho gede ubina ulama-ulama su yang kalon kun yan. Kayu jak tiat ujan tho gede. Utanoh habe ya. Ha? Kayu jak tiat. Dijejak binatang-binatang haram jadah yang menterbanyan yang kah anggap ulama yan. Kaci yujak tiat. Dijejak. Ha? Nak geyobot na leung. Nak gelake terik janggut. Kayu jak tiat. Baik dia pemelem-melem droga. Kayu jak kapegah bak gure ke siat. Kapegah bak gure siat ujan tho kayu jak gede. Gejejak bu mate mai han dijejak. Nya ulama-ulama dalim laknat tilah yang lon khun ya. Ulama su haram jadah dum ha. Bu mate mai hai jejak gede ujan tho. Ya ulama droga. Melagi sang lon hana lon pri ulama. Binatang palih kilo. Hai Imran asai. Imran bui tugut. Hokuh kah Imran bui tugut katamong tiga kena. Ka share video lo nyo. Baik kajak pernah habar temipai bangsa nak bajung keloh. Kabila hukum berhala menyobarkan kapoh so yang kakun kurung tabik merah putih. Kakun so yang mat. Kakun kurung Aceh yang so yang mat KTP. Jino tapi awakah kabeh je kebui ke binatang palih keloh. Bahkan nino panglima kah dari panglima kaje ke pramuka. Hana kasadari. Kiban bangai ke. Kiban dipu bangai le berhala Pancasila. Tapi hana utak awakah ke Bandung hai perti bijih Fir'un dalam PA. Perti bijih Fir'un dalam PA hana utak dum. Hana utak le. Kapungo kepeng kerana berdasarkan awak de yang perti awak dalam PA nya. Hantam di kalon peng. Jadi di sangat di kalon peng awaknya kakuh memada ngondame. Kakuh memada di pulau bangsa Aceh. Memada di pulau darah syuhada dum. Yang keperti-perti but ase-ase munafik dum yang dalam partainya. Napa hati ke Imran? Napa hati ke pohana? Baik ka pakai dikah gerung na busiknyo hanai moyang-moyang busiknyo. Utrapa ke Bandung. Pultai kaum jahiliah ke dum hai binatang palih gelo. Anu bajung geloh dalam PA Jaithat. Bijih pengkhianat. Yang khianat bangsa. Hana kasadari draw ke hai binatang. Hana kasadari. Mubacut ke hana kasadari. Haram jadah PA anu bajung geloh. Puruti bijih Yahudi yang kerja ke pengkhianat. Kapreh dua rotu. Bangsa Aceh akan dibedoh. Bangsa Aceh di third 11 kantor PA lenyan dipoh awakah ke Bandung. Benar kasadari becut. Benar kasadari becut. Nyo gohlom. Preh. Tabuh masa awakah ke hai binatang palih geloh. Ditek-tek tubuh ke bangsa Aceh. Karena berat hat yang kakak tipai bangsa Aceh. Berat hat yang kakak tipai perjuangan indah tu ke hai binatang palih geloh. Kajak mudame ngon awak poh bangsa aku. Kajak mudame. Pun apa hati Imran? Nyohana puas hati ka pegak video live ka share dengan lon tiga. Ka confirm video lon ka confirmation nilai tiap yang Facebook lon. Yang kalau lon add ka hai binatang palih kilo. Kak pahaya draw ke dengan bangsa Aceh bui sugut palih kilo. Kajak tebar fitnah kayak pegak status kelon memacam bago. Tapi di saat pula ke bukti saboh hai ka buktikan ke hai binatang palih kilo. Hai ka buktikan jangankan kah binatang Imran pasai mata saruk. Gurekah yang kalau di bawah fitnah hati lon yang hai dibuktikan. Yang kalau di bawah fitnah hati lon hai dibuktikan. Toh saboh. Toh salah saboh. Kesalahan lon. Nak cikat lon you tebut tiat. Bak si mudi mesra laknat tilah yang. Kayu tebut tiat. Bak si muka hitam. Bak si muka binti hitam kan. Kayu sebut tiat. Baik sembarangan kajak baba fitnah kelon. Binatang palih kelah. Perti kaum jahiliah. Bukajir menyewa menan cedera mutuah. Terima kasih. Beri tetap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah beri tetap. Lon gasa dengan urung zalim. Mah beri tetap. Terima kasih. Cedera lun.